Karyawannya. Udah lama tuh nggak? Enggak. Oh, agak macet memang. Macet dah. We're going to Spaceport SG Geylang Kallang. Where? Which one? Spaceport SG 12A Lolong 1 Geylang. Geylang Kallang. Okay. You stay long, maybe you buy 30 days. You stay short, maybe you buy 1 day or 1 week. Maybe 1 week. Maybe you see how long it depends how long you're going to stay and how much you're going to use. If you're going to use more, you buy more data on. If you use less, you buy less data. Just buy the normal card, then you can keep it last for 1 month. Some last for 6 months, depend on the rate you buy. You ask them the contract is a Singtel shop, M1 shop and Starhub shop. Must registration with by passport. Huh? Passport must. Yeah, just register your name. That's all. I need you to just register. Then it belong to you. Any people cannot buy one. Just cannot buy. 1 week, how price? 1 week they also have. Yeah, everything. You ask them. Mine is all on monthly one. Because we in Singapore we use monthly. We don't use everything. If I go overseas, I buy overseas card maybe also. Sometimes I subscribe on my phone. It's much cheaper. How much is the price? Just buy the SIM card is all. Buy the card. Top up card. They call top up card. Yeah, top up. In Malaysian, in Baki. Huh? All Malaysian in Baki. Yeah, Baki. I go Malaysia. Sometimes I buy the card, the $10 card also, and only use for 1 day only. In Malaysian, name Baki. In my country, Indonesia, Pulsa. Yeah. Somewhere around here, which one? Bus stop in front. Yes, here. Inside. Yes, Spaceport SG 12. Oh, space SG. Yes. Okay. Welcome. 45 cents. Please remember to check your handphone and wallet. Have a nice day.
front here, in front you take your bag, behind here. Okay. In front here. Okay, here you can get under the car station. Okay. Nyari tempat jual kartu. Thank you. Polsek capacity. Oh, betul. Thank you. Thank you. Thank you, Mister. Thank you. Menarik kartu online untuk terbeli saat ini jam 12 salat zuhur, salat sunnah. Sholat dulu. Jam berapa? Pas udah selesai open door nih, Lemon mau baru nyampe stadion. Sakit banget sih, sakit. Mau di mana? Mau di mana? Itu ada Erikson-nya itu. Erikson. Dilihat dulu. Tanda tangan. Tanda tangannya 2 juta, HP-nya 200. Gimana? Bisa lihat aja lu. Anjing ngaruh MC. Gara-gara itu, Gimana ceritanya bisa jadi banget lah. ramai juga. Ramai ini berapa kue? Oke, ini pada jadi duduk meja ya? Wah, gimana? Teman-teman emang sering ketemu dia mati nih kalau sampai minggu pulang ke Bangladesh gitu. Di toko ini. Ten potri ha.
Dorong sama orang di kaki udah kuat Itu satu. Bangladesh. Padahal ya. Ayo gue Pak. Sampai bertemu besok malam. orang ini ya sudah pada foto-foto ya. Gimana? Gua nunggu dulu baru balik. Nginep di mana? Di distrik ya? Oh situ. Iya, Aku mah bebas. Kalau 1 bulan negeri bebas mas. Ya. Ntar, buat bawa WhatsApp lu deh. Iya. Ini kerentan 7.000. Pas banget. Pas banget. Kalau tidak dimulai lehernya gini. Gara-gara dapat delay setengah jam. Dari mana? Tadi ada MU dari Bali juga sih ya. Nih. Umum Tahu aja dulu video anjir. Tahu aja video. Umum. Jam berapa? Nggak tahu. Dari mana? Dari Taro. Ntar itu dia. Gue berenang minggu lalu, minggu berangkat. Milo. Jauh-jauh namanya Milo anjing. Kan katanya mereka mau ada agenda, cuma gua nggak tahu ya jam 2 itu kita bisa ikutan apa nggak. Besok coba gua tanya di sana. Kalau mereka pada jijik orang Indonesia ya kita ditinggal. Senegal. Pokoknya, Singapura. pokoknya kita 8:30 itu harus udah ada di sana gitu. Minum mereka kasih, ada ambulan juga, ada wasit, ada kayak pokok-pokok gitu ada mereka. UKS. Yang terkecil. Itu plotnya Udah. Berarti itu satu apa? Malaysia, Thailand. Malaysia, Thailand, Singapura. Sebelah sana juga ada Malaysia, Thailand, Singapura. Cuma bedanya sebelah sana ada Hong Kong, sebelah sini Indonesia. Jalan nih, aduh. Baik. Berapa dengan Kemarin pakai es kan? Lucu, Bor. Lucu lagi. Lucu. Lawakan narogong.